Umuriro ukomeje kwaka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ari aho gusa kuko ubu ngubu ab'i Burundi nabo batangiye kumva umuriro wa M23. Abarwanyi ba General Sultan Makenga. Kuki Uburundi bwishoye muri intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Mutere udutebe mwicare tuganire turebere hamwe impamvu ndetse bikomeje kugenda biba ubu ngubu ku mirongo y'urugamba kugeza amagingo ngayo bivuga ko igihugu cy'Urundi cyatangiye kuraswaho na M23 nk'amakuru akomeza kugenda abigaragaza muri rusange. Uyu mutwe wa M23 kuri uyu wa gatanu tariki ya 5 Ukuboza warashe ku butaka bw'u Burundi nyuma y'igihe ingabo z'iki gihugu zisuka amabombe mu bice bituwe n'abaturage benshi cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka mu Burundi avuga ko ku isaha z'igitondo Alliance Fleuve Congo M23 yarashe igisasu ahitwa Nyakagunda ahari muri zone ya Rugombo iherereye mu yahoze ari intara ya Cibitoke. Ni igisasu amakuru avuga ko cyakomerekeje umwana w'imyaka igera kuri 3. Hagatonga hariko ku isaha 6:00 igera kuri 50 ikindi gisasu cyaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabwo cyarashe ku musozi wa Mparambo uherereye muri commune Cibitoke kigwa kuri metero nke uvuye ku birindiro by'ingabo z'u Burundi. Ambasaderi Alain Nyamitwe wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi abinyujije ku rubuga rwe rwa X rwose Twitter yavuze ko kuba biriya bisasu byarashwe atari kwica mu buryo bubabaje amategeko mpuzamahanga gusa ahubwo ni n'igitero kigaragara kandi cyeruye ku busugire bw'igihugu cy'u Burundi. Alliance Fleuve Congo M23 yarashe ku butaka bw'u Burundi mu gihe kuvejo kuwa 4 tariki ya 5 Ukuboza ingabo z'iki gihugu zarimo zisuka amabombe mu duce twa Kamanyora na Katogota mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Twagiye tubibereka mu makuru atandukanye twagiye tubagezaho. Ni byinshi cyane rero umuriro ukomeje kugenda waka. M23 iragenda ku irasa kuri abarwanyi ba kuri zingabo z'u Burundi FARDC ndetse n'abandi benshi batandukanye, aho ibintu umuntu yavuga ko byahinduye isu. Tuganire kandi namwe mumbwire uko mubyumva. Nibisasu abayobozi ba Alliance Fleuve Congo bemeza ko byiciwemo abaturage benshi cyane, abandi barakomereka, binasenya ibikorwa remezo birimo amashuri ndetse n'inzu nyinshi cyane z'abaturage. Ibisasu by'ingabo z'u Burundi muri turiya duce twombi kandi byatumye abaturage benshi cyane bava mu byabo barahunga, bamwe bahunga berekeza mu mujyi wa Uvira, mu gihe abarenga 500 bahisemo kujya mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Kuki ingabo z'u Burundi zishoye muri uyu muriro? Kuki President Neva yafashe icyemezo cyo kohereza ingabo z'u Burundi mu mirwano yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ibi byanakuruye umwuka mubi mu gihugu cy'u Burundi, aho abamwe mu basirikare bagiye bajya muri Kongo, bamwe bagiye bagwa muri ibi bitero bitandukanye, kuko nk'amakuru avuga yuko ku munsi w'ejo muri mirwano ikomeye cyane yasakiranyije M23 ndetse n'izingabo z'u Burundi FARDC, FDLR ndetse na Wazalendo, bivugwa ko ari abasirikare benshi cyane biganjemo kandi amapeti aremereye cyane baguye muri iyi ntambara nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Hagati aho ngaho ariko kandi amakuru aravuga yuko Burundi buri mugambi wo gukora ibihumbi by'imyambaro isa n'impuzankano y'ingabo z'u Rwanda RDF ndetse neza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yo mugambi yatanzwe na bamwe mu bakozi b'uruganda rukorera imyambaro mu Burundi rwitwa East African Textile Manufacturers. Ku itariki 28 Ugushyingo nibwo uru ruganda rukorera mu mujyi wa Gitega rwatashywe na Perezida Evariste Ndayishimiye, ubwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarutahaga hamuritswe imyambaro yarukorewemo irimo n'igisirikare cy'u Burundi FDNB na polisi y'iki gihugu cy'u Burundi. Umwe mu bayobozi b'uruganda East African Textile Manufacturers utifuje ko amazina ye amenyekana yabwiye Radio Publique Africaine ko nubwo mu kwezi gushize aribwo ruriya ruganda rwafunguwe, ubwo rwatangiye imirimo mu mezi 5 ashize ndetse ko muri ayo mezi rwarimo rukora imyambaro rwihishwa. Uyu yavuze ko muri icyo gihe ibihumbi by'imyambaro y'igisirikare irimo isa ya RDF, Rwanda Defense Force ndetse na FARDC yakozwe. RPA ivuga ko ayifite amakuru y'uko abakozi bakoraga ahakorewe iyo myambaro mbere yo kugera mu kazi babanzaga rero gusiga telefone zabo zigendanwa ku marembo. Ikindi bakaba kandi barafatiraga amafunguro aho bakorera ndetse kandi bakaba baremerwaga gutaha ari uko bwije nk'uko bakomeza kugenda babigarukaho. Kuki rero u Burundi bwaba bushaka gukora imyambaro isa n'igihugu cy'u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Umuyobozi wo muri East African Textile Manufacturers yahaye makuru iki gitangazamakuru yavuze ko gukora iyo myambaro ari ibikorwa by'ibanga kugeza ubu hataramenyekana icyo bigamije. Radio Publique Africaine iravuga ko ubuyobozi bwa RDF
bwabibwiye ko nta soko bwigeze butanga ryo gukorerwa imyambaro ya gisirikare iturutse mu Burundi mbere yo kutagira ikindi buvuga ku myambaro yakozwe. Umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Kenge we ubwo yabazwaga niba hari imyambaro ingabo za RDC zaba zaratumije mu Burundi yanze kubyemeza cyangwa ngo abihakane, avuga ko ibijyanye n'ibikoresho bitari mu bubasha bwe nk'uko yagiye abigarukaho. Byinshi rero bikomeza kugenda abivugwa. Umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Kenge Bomusa we ubwo yabazwaga niba hari imyambaro ingabo za RDC zaba zaratumije mu Burundi yanze kubyemeza cyangwa abihakane, avuga ko ibijyanye n'ibikoresho bitari mu bubasha bwe. Burundi buravugwaho gucura imyambaro isa n'ingabo z'u Rwanda mu gihe umubano w'ibihugu byombi umaze hafi umwaka utifashe neza. U Rwanda kandi rumaze igihe rudacana uwaka na RDC, igihugu muri iki gihe gifitanye umubano udasanzwe n'u Burundi. Kuri ubu ingabo kandi z'ibihugu byombi zihanganye mu ntambara n'umutwe wa AFC M23 byemeza ko ushyigikiwe n'u Rwanda, ndetse bivuga ko iyo ntambara inarimo ingabo zarwo. U Burundi kandi bushinja u Rwanda gukorana n'umutwe wa Red Tabara buvuga ko ugambiriye kurungabanyiriza umutekano, gusa rwo inshuro zitari nke rwakunze gutera utwatsi ibyo birego. Bitekezwa ko Gitega yaba yarahisemo gucura imyambaro ya RDF nk'uburyo bwo kuzayifashisha mu gusiga icyasha ingabo z'u Rwanda. Ubu ngubu nibyo bikomeje kugenda bigaruka muri rusange. Amakuru y'ubutasi rero akaba ari uko abakomeza kugenda atugeraho. Hanyuma rero mu yandi makuru ati sinkeka ko intambara yamaze imyaka 30 yarangizwa n'isinywa ry'amasezerano gusa. Uyu ni Therese Kayikwamba Wagner. Nyuma y'amasaha make yasinywe amasezerano y'amahoro yi Washington hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Therese Kayikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo, yatanze ibisobanuro ku masezerano ndetse n'amahirwe y'amahoro mu burasirazuba bw'igihugu. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri wa kane tariki ya 5 Ukuboza 2025, Minisitiri Kayikwamba yavuze ko ibyo abaturage biteze ari byinshi cyane cyane mu bice byafashwe. Ati ikigaragara nuko tuzi ibyifuzo by'abaturage bacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu turere twigaruriwe, ko aya masezerano azahita ahindukamo guteza imbere imibereho ndetse no kugarura amahoro. Yashimangiye ko intambwe ya mbere ifatika ari ugushyiraho ihagarikwa ry'imirwano. Minisitiri yagize ati ku bijyanye n'ibikorwa byihuse, intambwe ya mbere isanzwe yaba ihagarikwa ry'imirwano kuko izaba igaragaza neza ubushake bw'impande zombi. Icyakora yibukije ko gukomeza kubirengaho bitazatesha agaciro ayo masezerano. Ati icyakora niba kubirengaho bikomeje, ibyo ntibisobanura ko amasezerano ari imfabusa. Therese Kayikwamba Wagner akaba yashimangiye kandi ko intambara imaze imyaka 20 itoroshye. Ati ntabwo ntekereza ko intambara imaze imyaka 30 ishobora kurangizwa gusa no gusinya amasezerano. Tuzabona iterambere ariko kandi kubw'ibyago ndetse no kunanirwa. Minisitiri yashimangiye kandi akamaro ko ku bushake bw'impande eshatu zashyize umukono ku masezerano. Ati icy'ingenzi cyo gushimangira hano nuko dufite impande eshatu muri amasezerano kandi buri wese yiyemeje kuyashyira mu bikorwa no gutanga raporo byanze bikunze mu nzego zitandukanye. Aya masezerano Washington yashyizweho umukono ku itariki ya 5 Ukuboza 2025, yaje akurikira amezi menshi ibiganiro bya diplomasi yerekana intambwe ikomeye iganisha ku kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakora nk'uko minisitiri yabishimangiye, ishyirwa mu bikorwa ryayo risaba kuba maso, ibiganiro ndetse no kwihangana. Ntabwo ari ibintu byahita biba ijoro rimwe cyangwa se iminsi ibiri ako kanya, cyane ko nk'ubwo amasezerano aba yasinywe ariko imirwano nk'ubu iba inagikomeje, aho bivuga ko M23 ikomeje guhangana na Sukhoi na drone za Kinshasa muri Kivu zombi y'amajyepfo n'iya ruguru. Bivuga ko ihuriro ry'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa gatanu ryakomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye bigenzurwa na AFC M23 mu ntara za Kivu zombi nyuma y'iminsi y'imirwano ikaze muri teritwari ya Uvira. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23 rivuga ko kuri wa gatanu tariki ya 5 Ukuboza 2025, ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zakomeje ibitero simusiga mu turere dutuwe cyane two majyaruguru ya Kivu y'amajyaruguru n'amajyepfo zikoresheje indege z'intambara drone n'imbunda zirasa mu ntera ndende. AFC M23 ikomeza ivuga ko kwiyongera k'urugomo kutemewe bikomeje kubiba iterabwoba mu baturage. Akaba ari ngombwa cyane kumenya ko umubare w'abateganyi w'abaditanwa ukomeje kwiyongera. Ingo nyinshi cyane zarasenyutse kandi abaturage n'abana basize ubuzima mu buryo bubabaje. Byongeye kandi ibisasu bibiri byaturutse ku butaka bw'u Burundi byaguye mu gace ka Rubumba mu mujyi wa Kamanyola, byica abantu 4, abandi 2 barakomereka bikabije. Uturere twabahotewe umwe Emmanuel Barebwa, imyaka 37, agace ka Rubumba
yakomeretse babiri. Yvonne Frua imyaka 25 agace ka Rubumba yapfuye batatu. Adeline Barebwa imyaka 3 agace ka Rubumba yapfuye bane. Hanyuma rero kandi Richard Barebwa imyaka 11 agace ka Rubumba batanu. Sifa Muhendwa imyaka 32 nyina wa Chikuru Lutwamungu agace ka Rubumba yakomeretse batandatu. Chikuru niwe n'abandi benshi cyane batandukanye muri rusange. Imirwano iravugwa nyuma y'amasaha make Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bishyize umukono ku masezerano impande zombi zizera ko azashyira iherezo ku makimbirane amaze imyaka isaga 30 mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma nk'uko bikomeza kugenda bigarukwa byinshi cyane rero bikomeje kugenda bivugwa muri rusange muri ibi bice byo mu burasirazuba bwa Kongo. Muri Rubero aravugwa amakuru avuga yuko igitero cy'abantu batamenyekanye cyahitanye abazarendo bagera kuri 3 mu mudugudu wa Ruboyo uherereye muri teritwari ya Rubero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibirindiro by'inyeshyamba za wazarendo kuri wa 4 tariki ya 4 Ukuboza byagabweho igitero n'abantu bitwaje indwara ngo batamenyekanye. 3 mu wazarendo rero basiga ubuzima. Amakuru avuga ko abantu 3 bo mutwe wa UPLS bishwe n'imbunda 3 za AK47 zijyanyanwa n'abateye umwirondoro wabo utaramenyekana. Uyu ni umwe mu bahaye amakuru Kivu Morning Post tifuje ko amazina ye atangazwa. Itangazo ry'inyeshyamba za wazarendo zo mutwe wa UPLS ryashyizweho umukono na John Mangayiko ryo rivuga ko hapfuye umuntu umwe ndetse ibirindiro byabo bigatwikwa. Iryo tangazo riti umwe mu bantu bacu ba UPLS yishwe, inkambi yabo iratwikwa. Makuru aturukaho hantu avuga ko abateye bakomeje rero kugenzura ibirindiro by'abarwanyi ba UPLS mu mudugudu wa Ruboyo. Ibi ngo byateye abaturage rero guhunga ku bwinshi berekeza Pawanza na Kambao bakeka ko itekanye. Axe ya Njapanda, Riboyo na Kambao ubu niyo nzira yonyine iri kunyuramo ibiribwa igaburira ibice bya Mangure Jipa ndetse na Njapanda n'imiryango myinshi cyane yahunze iherereye mu mujyi wa Butembo muri Kivu ya Majyaruguru nk'uko bikomeza kugenda bivuga. Reka bashimire bifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Turasubira mu yandi makuru masaha ari mukono ku masezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umuhango wagenze neza wabereye i Washington DC wayobowe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Hanyuma rero andi makuru atandukanye ni amakuru imirwano ikomeje muri Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ku munsi rero twagiye tubona abaturage benshi cyane baturuka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bahungira mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'uko imirwano yari yafashe indi ntera hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta. Mu Rwanda uyu munsi habaye inama ikomeye cyane, ni inama y'umutekano, inama y'abasirikare b'inkeragutabara muri rusange. Ni inama igamije iki? Ni iki cyaba cyihishe inyuma y'inama ikomeye cyane? Mbere gato yuko twinjira kucisha inyuma y'inama yabaye n'icyo yari igamije muri rusange, reka mbanze mbanyuze hirya babwire amakuru avuzwa. Babwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko amasezerano yasinyiwe i Washington DC ashobora kwinjiza u Rwanda mu mushinga w'umuhanda wa gari ya Moshe uzava ku cyambu cya Rubito muri Angola. Ku itariki ya 4 Ukuboza 2025 u Rwanda na RDC byagiranye amasezerano y'ubufatanye mu bukungu bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajyana nayo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR, gukora ingamba z'ubwirinzi no gucyura impunzi. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko amasezerano y'ubukungu arimo ingingo y'ubufatanye mu nzego z'ingenzi zirimo ibikorwa remezo, ingufu, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro no kuyatunganya, ubuzima, kubungabunga parike z'ibirunga n'urwego rw'ubukerarugendo. MI mu bikorwa remezo rero byitezwe ko u Rwanda na RDC bizongera imbaraga mu bufatanye mu kubaka urugomero rwa Rusizi ya gatatu ruzatanga megawati 326 z'amashanyarazi rucanire abaturage barenga 300,000 biteganijwe ko ruzuzura muri 2030 rutwaye miliyoni 800 z'amadolari Amerika. Mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko u Rwanda na RDC bizajya mu cyiciro kirenze kuyacukura biyatunganye kuko aribwo yagirira inyungu abaturage bo mu karere kandi ko hazajyaho amategeko ahuriweho ajyanye n'umutekano w'ubucuruzi bwayo. Ati dufite amabuye menshi cyane mu karere ariko dukwiye gutera indi ntambwe yo kubishyira mu rwego rw'inganda bikazazanira abaturage bo mu karere inyungu. Ikiyaga cya Kivu ibihugu byombi bigabanye ni umutungo ukomeye cyane bihuriyeho. Amasezerano ya Washington ateganya ko bizafatanya gucukura gaz metane muri iki kiyaga bitunganyemo rero ingufu z'amashanyarazi. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko imihanda izubakwa, hubakwe ibindi bikorwa remezo by'ubwikorezi kandi ko umuhanda wa gari ya Moshi uzava muri Robito muri Angola
ushobora kandi no kujya no mu Rwanda hashingiwe kuri amasezerano. Amerika niyo muterankunga mukuru w'umushinga wo kubaka uyu muhanda wa gari ya moshi uzanyura Angola, RDC, Zambia na Tanzania. Bitezwe ko niwuzura abashoramari bazajya bawifashisha mu bwikorezi bw'ibirimo n'amabuye y'agaciro. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati ariko kandi hari n'umuhanda wa gari ya moshi wavuzwe umuhora wa Lobito ushobora guhuzwa n'umuhora wa ruguru uva Mombasa no hagati uva i Dar es Salaam ukanyura mu Rwanda, mu Burundi ugakomereza muri RDC. Guverinoma y'u Rwanda ihamya ko ibihugu byombi bifite amahirwe menshi cyane byabyaza umusaruro akabifasha kwirinda amakimbirane. Yizera ko habayeho rero ubufatanye buteganywa mu masezerano ya Washington akarere akagira amahoro arambye, nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yagiye abigarukaho kenshi cyane. Minisitiri Nduhungirehe na mugenzi we wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner bashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye bw'akarere mu bijyanye n'ubukungu. Amerika rero yari ihagarariwe n'abarimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'umujyanama Perezida Donald Trump. Yashyigikiye rero aya masezerano yitwa Masad Boulos, rero akaba ari umujyanama Perezida Donald Trump ku bibazo bya Afurika. Twinjire ku nkuru yacu nyirizina, babwire ko umugaba mukuru w'inkeragutabara Major General Alex Kagame yahuye n'inkeragutabara zo mu turere dutanu tw'intara y'Amajyepfo ari two Huye, Gisagara, Nyamagabe, Nyanza ndetse na Nyaruguru, azishimira ku ruhare zigira mu iterambere ry'abaturage. Ni inama yabaye kuri wa kane Ukuboza 2025 yari igamije kungurana ibitekerezo, gukemura ibibazo bitandukanye no kugeza ku nkeragutabara amakuru ajyanye n'imishinga RDF igamije kubateza imbere. Iyi nama yakurikiye indi heruka kubera mu karere ka Muhanga tariki 28 Ugushyingo 2025 mu rwego rwo gushimangira imikoranire hagati y'ubuyobozi bw'inkeragutabara n'abahoze mu ngabo mu bice batuyemo mu rwego rwo kungurana inama no kugira ngo ibibazo byaba bihari birusheho kumenyekana ndetse no gushakirwa ibisubizo. Major General Alex Kagame yashimye inkeragutabara ku myitwarire myiza zigaragaza n'uruhare rwabo mu iterambere ry'abaturage. Yibukije kandi akamaro ko kwigira, ashishikariza inkeragutabara gukora bishakamo ibisubizo mu kurwanya ubukene, ntibategereze gusa ubwunganizi bwa leta. Yashimye inkeragutabara gukomeza kuba intangarugero mu baturage, abasaba gukomera ku kinyabupfura ndetse no kwirinda ibyaha byatuma RDF iza kubikurikirana. Yabwiye inkeragutabara kandi ko u Rwanda rekanye, abibutsa ko nubwo bari mu kiruhuko cy'izabukuru baba bafite inshingano zo gusigasira umutekano w'abaturage aho batuye. Hanyuma rero reka dukomeze n'andi makuru, mabwire ko uwitwa Fulgence Kayishema akoresha amayeri menshi cyane akomeye kugira ngo atorezwe mu Rwanda. Uyu ni umunyarwanda Fulgence Kayishema ukekwa gukora muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 kuva yafatirwa muri Afurika y'Epfo muri Gicurasi 2023, akomeje gukora ibishoboka kugira ngo rero atoherezwa kuburanishirizwa mu Rwanda. Kayishema Fulgence yabaye umugenzacyaha muri komine Kivumu, prefecture ya Kibuye mu gihe cya jenoside, ashinjwa uruhare mu rupfu rw'abatutsi barenga 200 biciwe muri Kiliziya Nyange. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwarashyiriho u Rwanda tariki 22 Gashyantare 2022 rwafashe umwanzuro w'uko aburanishwa n'urukiko rukuru rwo mu Rwanda. Nyuma yaho Kayishema Fulgence afatiwe mu mujyi wa Paul bigizwemo uruhare n'ubushinjacyaha bw'umuryango w'abibumbye, yatangiye kuburanishwa icyaha cyo kurenga ku itegeko rigenga abinjira n'abasohoka muri Afurika y'Epfo. Uru rubanza rwabaye mu gihe Afurika y'Epfo rero yasabwaga kohereza Kayishema Fulgence mu rwego rwa Loni rushinzwe imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha mpuzamahanga iyarusha kugira ngo rero narwo rumworohereze mu Rwanda. Ubushinjacyaha bukorera muri IRMCT bwakomeje kugaragaza ko leta ya Afurika y'Epfo iri kugenda gake muri dosiye, buyisaba kubahiriza inshingano mpuzamahanga ikohereza Kayishema kugira ngo raburanishwe ibyaha bya jenoside. Umushinjacyaha mukuru wungirije wa mu ntara ya Western Cape Tommy Aaron Bunguzana mu mpera z'ukwezi gushize yamenyesheje IRMCT ko tariki ya 1 Kamena 2025 Kayishema yasabye ko icyemezo cyo kumwohereza yarusha cyasubikwa. Urukiko rwa Afurika y'Epfo rero rurabyemera. Abanyamategeko ba Kayishema basobanura urukiko rukuru rwa Western Cape ko hari abandi banyamategeko mpuzamahanga bakiri mu myiteguro yo guhagarikisha icyemezo cya ICR cyo kumwohereza kuburanishwa mu Rwanda. Tariki 26 Kanama 2025 Kayishema yasabye IRMCT ko yakuraho icyemezo cyo kumwohereza mu Rwanda kugira ngo izamwiburanishirize, anasaba uru rwego kumuha abanyamategeko bamwunganira. Ubushinjacyaha kandi bwabiteye utwatsi bagaragaza ko adakwiye gutanga ubwo busabe akiri muri Afurika y'Epfo. Nk'uko rero umushinjacyaha Bunguzana yabisobanuye, Kayishema yatangarije urukiko rukuru rwo muri Afurika y'Epfo ko rudakwiye kwemera ko yahoherezwa mu gihe bitaramenyekana niba azaguma i Arusha cyangwa se akoherezwa mu Rwanda. Bwana Kayishema kandi yavuze ko urukiko rukuru rwa Western Cape rudafite ububasha bwo kumwohereza. Gusa Bunguzana yagaragaje ko ibyo bitumvikana kuko yemera ko rwamwohereza yakuranishirizwa i Arusha mu gihe IRMCT yakwemeza ko
itazamwohereza mu Rwanda. Bunguzana yagaragaje ko mu gihe RMCT yakwemera gufata umwanzuro kuri iyi dosiye Kayishema muri Afurika y'Epfo igashimangira uwo ICTR yafashe muri 2022 uyu munyarwanda yakomeza gusaba kutoherezwa i Arusha kuko yaba abona ko igisigaye ari ukumwohereza mu Rwanda. Ati nta gushidikanya uru rwego nirwanga gukuraho umwanzuro wa mbere Bwana Kayishema azakomeza kuvuga ko atakoherezwa mu Rwanda, ati gukora mu by'ukuri ati byaba bisobanuye ko azoherezwa mu Rwanda. Ati Bwana Kayishema aravuga ko atazacirwa urubanza rutabogamye mu Rwanda. Mu mushinjacyaha uyu mushinjacyaha yagaragaje ko muri 2024 Kayishema yavuze ko afite amakuru yizewe y'uko leta y'u Rwanda ifite umugambi wo kumwicisha muri gereza afungiwemo, asaba kwimurirwa mu yindi gereza akanahindurirwa amazina na nimero imuranga. Nyuma y'ubusesenguzi bwakozwe n'inzego zirimo rw'iperereza byagaragaye ko aya makuru atariyo, ko yaturutse ku muntu ugamije inyungu ze bwite kandi udakwiye kwizerwa na gato. Tariki 28 Ugushyingo 2025 umushinjacyaha Bunguzana yandikiye RMCT ko nubwo Kayishema avuga ko urukiko rukuru rwa Afurika y'Epfo rudafite ububasha bwo gufata umwanzuro wo kumwohereza, uwasanga rubufite kuko uru ari urwego mpuzamahanga rw'ubutabera. Yasobanuye ko urukiko rukuru rwo muri Afurika y'Epfo ruzafata umwanzuro ku ngingo yo kuba rwizeye umwanzuro uzafatwa na RMCT kuko Kayishema azacirwa urubanza rutabogamye mu gihe azaba ari mu Rwanda. Leta ya Afurika y'Epfo itegereje umwanzuro udasubirwaho wa RMCT ku busabe bwa Kayishema bwo gutesha agaciro usaba ko yakorezwa mu Rwanda avanywe Arusha. Bunguzana yagaragaje ko ubutabera bwa Afurika y'Epfo bufite ububasha bwo kuburanisha Kayishema Fulgence ku byaha bya jenoside mu gihe kumwohereza i Arusha byaba byanze burundu, ariko ko urwo rubanza rwaba rurimo icyo gikomeye. Uyu mushinjacyaha yagaragaje ko leta ya Afurika y'Epfo ibaye yanze kohereza Kayishema Fulgence urukiko rwayo rushobora kugorwa no kubona abatangabuhamya b'ingenzi b'abanyarwanda bamushinja, bigatuma ubushinjacyaha bubura aho buhera bumushinja. Yavuze ko bigenze bityo abatangabuhamya bashinja Fulgence Kayishema bakabura, leta ya Afurika y'Epfo yaba imufashije gucika ubutabera, yaba ageze ku ntego yihaye kuva mu mwaka w'1990 ubwo yahungaga u Rwanda. Reka rero mbashimire mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.